Karibu mwithukisia pala witha wonthe umbithukisia umuthi inisi andu ingi nimethire mekulia angi maembisi magitagua mundu itwa Malilu na mayama na Malilu umite va Malilu no tichukita Malilu ni chau na kuna waya mwau na umuthi nethia kani musungio mukulia mwana nthite ngikulwa na ngikomana na mengiwa membita mangi mena mana ninyo ngiota pitu kana mundu akimbita na Malilu ngiwa angi makulia usino itwa Malilu ndiamu managano ni thawanilio ndu managano ninyo itwa Malilu. Anyway, nye nitwa Ezekiel Mutisia munyao ya kikamba nitwa Mutisia ya kwa ni munyao nye nje itwa bandu betwa kitui mutomo bandu betwa utui wa mwala ka utui mbinigero mutini ndi nitwa mwala na ni mutumia kulingana na miaka ya kola nena ni wani mutumia munopyo indi ningwenda ni musungie mukulia la ni wa mugikulia kawaida atandu nengi mawala tabitana basi tamosa ni itwa Malilu angi makimbeta lili angi mbembeta mwene chaula nundu ninya mwene chaula angi ni wa membe ata ndiendoli nundu wa masito ala nengetira na ako mutani sailazu tio mukona nengi tio mukwelewa bandi na masito maingi na mundu bandi wani masito choku nzima methela ene yu nye ngiwetola uo kindu kii cheto wathi wa mbenga na chambi yote na nevundisye wathi nikwithwa ninewie andu maina nesa na newa ngitasi kunwa nesa na nilikana ni class 6 pala na manie kana wathi no kuna wayu na wathi withwa wambitu umite ngitani pala na manie ni nethukia samba sia lingala muno ni wa mundu atawa Ngomma loketo ngiwa alusma mbele ngiwa mpiana andu asu ngiwa kanda bongo man na ngiwa mekuna na ive mundu na wa ngie ni vai muno kwenda kwiso kana kwata utonza na akomania nake wetawa lukasa ya bongo no mwana sio kuna rhythm kwisha tosha na indi pende yo no kana mwana ngiwa etawa emoro we kongolisi wakuna ngita ya solo na yakuna ngita ngikula ine wa ngita jamba dwi ngiwa ngita ta ikwe ngita si ambie tu ya kwata na zimo nyomona ndangamya ambio na nende na kumana kwivunzio ngitao na soba sia la sia mundu umela soba sia yo kuna katingi na sovyo ngita sia kwa ngisovya mama ya nanga ngisovya nge mama ya nanga yo kaimboa ikana ngita ya moya kona sovya na nane ya ndio bandu te kumbe no wangu kwelekelea matumbe mayo so zuya kailika ya kuna ila ngita ya balokela matumbe mangu na makwa onde kani mukuno na atolangwa indi ndia give up na ndia muma anyway ndia wuthi nyakwa kini nisi yo ngita ithani ana mikuno wanga mifundisya na ni class 6 nenda kanisani Catholic na nibone we na nibo mwiki wako ulumite kubiko mundi na ndia change na ndikwa nitonyo change mitoki indi nina kila ndia mbata kanisani wa GNCA wala be jamaa watu akamunzi wa kuna ngita kamunzi wa kuna ngita ngiyo mwaka munzi tusoma onake ithano kuna ngita why not me kindu kino nikune ngiringi musia isia undu kunite nyende uboya ngita na mina njose la ngita njambia tu kina man mbaisia ila wako na ngiria na ati yonje ati embia bana mwana no mana kuna ngita embia kuno na mana kuna ngita ombali lazia nini na endi na mina secondary nyina mbaika na obwa ngita na nomba ngita na sini ngwenda kutha ni mundu musio na nalika kanisani in fact naona hata ngutuka muthembe na tabanio ho muno pyo ni youth chairperson kanisani wa mutomo Catholic na ni chairman wa parish yonde na indi na ndi kwa hospitali kwa muvea kuthukuma abo na ngero kwa muvea na iwe na elo school wingi ngasome na nyanga ya ndethia na ina we utonya kumanakana ni na future nile kwitha ndia mbesa zitonye gusonenga maisha maoni so na save ya mbesa kiwa nini kini na kuna visa ngirukuma ngikwato ka musala ka silingi 3 maana muonza sino musala wako amudia mwe na indi visa na kuna silinga mbesa mbingi takwitha ni kwa mwini kunitenga kwa tongili 5 na nne ya mbesa yako na poster na mwenye mwene na evangeline ngwe school na kwe 2001 nyena kolo was udokuma na kolo wa youth na sine nguthi lobi ngathukuma ngasome na ina some ya ubwandawa
neko kisomo kinini cha kumana dawa njasomea degree nye nasoma kisomo kinini na ila nasomie natuika pharmacist ngene kwa kumusi necho kwata kuthukuma ilovi ndiandikwa no anduku ala mena to chemist to ndiandikwa ngitembea kungi kuna ngithio na muthenya umwe Mwachina kwa mwana mzungu mmoja endo wa Dr. Tom Katena na Katena anambia ngo ndozo school ngo ndio fare masomo mama kuna ando wa Tanzania na ni Tanzania naambia kuna gitaa kuna wamemwe na wa maketo lipopo enda ndo tata kitwa msondo Ngomma tutaenda kila weekend na nende tondo ma kuna gitaa sio so kitingi kuna gitaa in fact na hivi gitaa Tanzania ndamisi na ndamisi ili tiku mana kumiva muno na kumiambia na no Tanzania na sio kieva Kenya and ikala na 2007 ne wani ki Sudan na Sudan na tuma muzungu mmoja hata wa Mike ajandoe ngita Italy na ndete ngita ya box na box ngita sila wandete ina mevundize mwana nisa kuna ma country music na mbegumzo ma country music lakini ndia hata ni afadhali nijifunze one man guitar ndio niongo na ete ya afadhali na nebu ndiangeni wa nakola naona tena maana nyangira zinomba na 2009 na 8 neno kalivu no kana record katika wakambe kabenga lezo kuna gitangi ya mambo mangu ningi mambo anamunuka wakiata wakitemana wangite nuka kwenyu mashinari kuyazia ine manyane nenamo mambo yangu nianga sola ikwana mwana nsela mno kibangu ni alilimu samikase yangu ni abezi na mwenye wangu ni idembe na naina nye na titi na mwana wangu wambulizio kwa wali wetu anzayo nyama taina kaseti kambe kai na ka hiti muno ka hit 2009 na kana record kaseti na keta ateneniki tenani wathi nini ya mathina makwa ta mundu na musio witu India after that 2009 nina kateneniki nine kalile na kana ndo kuke kabreki wa nina mbothu kumanga na 2010 no kana record kaseti kangi namba kunga manjo kwa wali 2011 na kola wa Sudan na kwa kufitu no kana asuna na kuthina munopyo wasakita kwanza naona ngaito mbekete naona ni mwiche juu kwa mali no kana ona adela na abilisika munopyo kwanza na nina na asilisika niki akekani neo la dai wa kuthi umanda niki nguthele runda 90 ene na mwikwatia ngai muno na cia either ngai so kwata malingi ni kuthi ngimanda kila chatumie ni vilisika ndikuona ene ni kiabiti ni kwate mali tondo amenga makiabiti nyene kiabiti na naje ngitandi kaeka na hindi na baba wangita ya kwa hiyo mwaki na baba ngita ya mwaki nitethibwe mwana mmoja tawa Richard Kasengo kithuku ekalangulo longo kaina kwa thimo mno Kasengo nyana abunze ngita na nakolo kuno ngita ya kwa studio na thi kuingia mambo yuni ngukonia undungone mamba ngunia na kuna athiani makwa na kuniwe kasibule kuna kuniwe ni machinery nangu ni solo muminangu ni rhythm kithembe na kunwa ni charo sokola ndi base na kunwa wa kitusa mwene nina nanzayo na tete ndika yambi with mwana ndiye ura nini ndo naenda na after that no chini na kaseti kangi kana na mbikyo breaking we no kana kuna kaseti kangi keta wa kini chaula na kuna solo ni mambo na kuna rhythm nikivaa na kuna bass ni muisio kithembe na kuna ni olumbe na ina na nzayo na kama na angera wakithia na kaseti ku kaitina samuno nende uthukwa kaseti siombe yatesa na kule niki na wathi ndio na ukindethia na ndio na banduthi na nyemwe ni ndienda abandu wona cia kana bonga mewa wathi na mbothu kumanga kampuni na leo makampuni na mbia kusemba ni balwa ngithukuma nona ni na ciana na ngondo somethia na ngondo kutha no mbeta tumia langi anyway na thukuma kampuni na 2016 na siyo nita ngondo zika wathi ningi na zika wathi ngina mbia kubanga ndanzi sambia kwa kanisa na 2017 naenuka na kola ilovi na vika kumuzi 2018 noka na kwa mheshimiwa wako eta wa Rocho Nyamaikaki
na kakiambia nuko na nimini ya wathi na wathi usu ni supporting kaina kaseti kaima ku katwa kaseti kuno ngo mwini wathi wake nyene atikala kana ngengili 16 na thita ni nazi okay lovi kwa Mike Mteja na ineta mambo neta mumina I mean mkuu na kunwa base ni Mteja mwene na naina na mwina wa weta wa Robert yuti kunwa ngita atiyo kunwa ngita ithita kwetu na nina kaseti ku keta wa Raima na kaseti ka Raima ketho ke kasio mu pio kwanza wake kaseti kala kwa ni wana ko ni nesa pio na neno kana naambia kutawathi na naambia kuna wathi none kale methe ngita ndiko na bado mbenge kitwa basa naambia kwibunze one man ngita ingi na nebunze na nami mana muno na yina naambia kwa siathi sio kuna one man ngita ko ilabu na umunde na yote yangu nanga muno ini ngita ndia mimani na muno kuna solo nela mwina wani ni kite biti wa manani man na age bidi wa mana basic kita na ake mana na bi kuna muno pio yes we talk umunde ni studio akoni bingwita wa muto mwita wa K2 studio na K2 studio ndiko na wasolo ni mundu ungi nyongo ni andu moka mina ona kuna bass na muzo wetu ko ni rhythm nundu ithio ndete ya tata alika stage mute ya tatu to the artist na ndi communicate ya we do best through artist kuna ngita isu muno na kaseti kala ka record kwa niwa nini sena saki kana mwana no ndayaza no kwati kindu kisio nundu K2 tienda kuna wathi ni kwethwa twambira ndu wa mama mambe kumba ndini tukuna wathi ni kenda tukunenga mundu the best quality he wants nengi next time kwa la menda mana muno ko news tiko maneke tu na mukangule mukula mujana ni mukuli munguli nanga musungia na muthenya sungia thana ngitani muni na manio kwa ngitagi wa kiwango cha nata eko kwa alama onde mangwati kwa ibinda yuna na struggle ya kumana kwa ngita ngino munde na mana kwa ngita nye njita wa Ezekiel mutisa munyoka na lili mwene chaula mwene makina a ma chaula